Ngizothanda ukuthi ngibingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, ungasubscribe na le channel and phinde uclick i-bell for ama notification. Kwi-video yethu sibe sikhuluma ngalapha Nompilo Maphumulo. Nompilo Maphumulo simazi ngegama lika Nosipho khona phana kuzalo. Kunendaba ade trend hayi last week ngalapha Nompilo Maphumulo. I hope ukuthi abantu abaningi bayibonile khona phana ku social media. Kuvele ezinye ke indaba ejabhisa abantu abaningi uthina lapha uNompilo Maphumulo simazi ngegama lika Nosipho ukoloto umashonisi imali elinganiselwe ku 25,000. Kubese kuvela ukuthi lo mashonisi wakhona khona phana eNanda eThekwini. Lezi indaba impela zitrendile last week and lo mashonisi ayibe interview elinye lamaphephandaba khona la eSouth Africa. Umashonisi akuyikhulumele kanje yesho ukuthi uNosipho befika kuye ezokhala ebole imali kancane ekhala ngokuthi khona phana kuzalo basamile ukushutha amasinzi abo and ekhala ngokuthi kuyabheda ushilo kumashonisi uthi inkinga iqala sekumele khona uthi imali yakhe ibuye sekumele uthi uNosipho ekhokhe back imali yakhe uthi bezama umfonela ifone engayibambi ezama ukuthi ehlangane naye emtshela ukuthi ubusy so umashonisi bese decide ngcono ehlangane nabo labantu bama newspaper kuze wazi ukuthi expose kahle nalapha uNosipho le ndaba itrend kakhulu khona phana ku social media kuleli viki esiphuma kulo and indaba esingakayitholi ukuthi ahlahle kwenzakalani ngabe imali isikhokhiwe na noma ayikakhokhwa but kuyazi thina sikhona for insuku esikubhekela njengoZimi Life ungakhohlwa ke nje ukuthi like and subscribe ngawo subscribe ayengithi ke danke ngiyabonga.